Pucaju tamo. Pucaju, žete, pucaju, izgrobe. Jedna djevojka, dva mladića, jedan starić. Ne volim biti ulica stranačkih lidera. Upravo tu na obroncima Trbevića su snimani kadrovi koji su obišli cijeli svijet kada se zapravo s prostora Trbevićke žičare pokazuju artiljerci koji uz flašu rakije i mezu, skoro kao u nekoj video igrici, šalju granate i siju smrt po Sarajevu uz presuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. We own this country. This is our country.